laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalam ala ashrafi khalqillah sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin Muhammad ibn Abdullah وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا في هذه الليلة المباركة نتابع بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأنا بالأمس من هذه الدورة العلمية المباركة التي تتعلق كما لا يخفى عليكم بهذا الجزء، وهو كتاب الصيام من كتاب شيخنا العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي، ألا وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص ويوفقنا جل وعلا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قال المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. فماكي كم بمؤلف أول شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي عليه رحمة الله بماكي والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض، أمتوتا ورنكدو إهور غنغل ورنكيري سباني دما نايو أو مرض ما سباني دما نونار لتوتا لا يرجى برؤه لتنجنا ناكا أي تنجناكا ديكو غلميري بماكي أودو نقلو يطعم ونيمنا يكانكو عن كل يوم لنتو كلا نيلل مسكينا مسكينو. عندي إن جنتنا هنكي وند أودو عجز وعلى قسمين وفتشيدو فتشيدي، وعجز متوتك أزائل وعجز مستمر. معنى مولن سي إنما رونكو بل هورو بل لورو سوماينو نفتشو فتشيدي كرمو كوبن بماكي ko ronkere nde tawata nden ɗon ko dirayde, bi maana ko ronkere yahayde ha e zamanu nde iwa, e ronkere nde tawata nden ɗon ko ronkere duuminde, nden ɗon ko ronkere nde tawata nde tanƴinanaka iwgol. ɗiɗo ronkereji ɗiɗi yimɓe ɓe tawata ko sifitorɓe ɗiɗo sifaje alhaali maɓɓe on no luutodiri no sharia diina kam ɓanginiri fi maɓɓe non. Se ndetti wana oɗo neɗɗo ronkuɗo ronkere nde tawata ko ronkere dirayde, masalan himo nawni nawnare nde tawata yurja bur'uhu no tanƴina ndikkugol kañum nawnare nden, oɗo ajaz mo o jogiti on ko ajazun za'il, ko ronkere nde tawata ko iwayde. sifa oɗo jomi meɗen tabaraka wa ta'ala wi: waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. mana muɗum kanko o newinanama taƴugol o ñama e nder sumaye on madama o wawata horude,
o habbito haa nyande nder ronkere makko ɗon iwi haa nyande nden nawnaare makko ɗon nde eggi, on saati kanko neɗɗo on o yoɓa yeruɗi nyalɗiɗi o nyawli ɗon, kanko etugol ngol lontantaako mo korka kan. ɗum noon nawnaare makko nden ko nde juuti wo ko nde juuti, hay si tawi hawri kanko neɗɗo on o nyawndike duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati, Cheikh Usaymin ɓe maaki rahimahullah, wonde madama médecin ɓe holniɓe hoolaaɓe ɓe ɓanginanimo wonde nawnaare nden ko tanƴinanande lekki, haray ko yo habbo haa nyande nawnaare nden nde eggi e makko wo o ndikki, kanko neɗɗanke on madama o waawiti horude o yoɓita nyalɗiɗi o nyawli ɗin, kono ko yowondiri e fiyaake etugol ngol lontantaako muɗum ɗo. amma noone ɗimmo o woni al-ajaz al-mustamir, konko woni ronkere nde tawata ko duumiinde nden. kamɓe cheikhu alayhi rahmatullah ɓe addani e mise muɗum ɗo ɗiɗi. misal aranal ngal kibari sabu nayew, neɗɗo on tawa o nawyi joni haa ɓandu makko ndun dulo'i, kanko neɗɗanke on hande kadi o wawata temde heege few. oɗo neɗɗanke no anda wonde sattata kanko neɗɗanke on haa o arta o wonta suka. nayew makko ngun kono o woni e nawyirde non ko non ɓandu makko ndun loyirta. yo meɗen tabaraka wa taala o wi wa man nuammirhu nunakkishu fil khalq, o wi kala mo min juutini gurdam muɗum min wurnimo ko juuti, kanko neɗɗanke on min ɗuytaymo ka tagudi, mana mum doole makko ɗen nde ɗuytoto woni loyere makko nden kanko neɗɗanke on nde ɓeydo. yo non madama kanko neɗɗon mo jogiti nguɗo nayew tawi o wawata horidude e ɗum ɗon, oɗo kanko korka kan hande kadi o wallinanamaka ko honɗum o ɗaɓɓira ko yo o etu yeru nyalɗiɗi tawata ko nyalɗi sumayeɗin, kanko neɗɗanke on o jonna ɗum ɗon miskino. nyallal kala nyallal o eta yeru nisfu saa, feccere sa'ure nde. ko ɓeɗo jomi meɗen tabaraka wa taala wi wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bima'ana ɓemɓe tawata ko pellet no sattana ɓe horugol nduɗo lewru sabanede ma jogagol maɓɓe ngantongo tawata ko duumigo, kamɓe ko waɗɗiɓe koyo ɓe nyammin miskino e kala nyallal ɓe nyammina miskino yeru feccere sa'ure nde. yonnon oɗo kibar no mari noneji arayɗi, o mari noneji ko fandi woɗi nayi. none arano on koyo neɗɗanke on heɓu kibarun bila ajazin wala mane, o wona neɗɗo mo tawata o nawyi, o wonda e ronkere haɗayde mo horugol hay e hunde, o wonda kadi e hunde nde tawata ko hunde jiyande e piiji haɗayɗi mo kanko neɗɗanke on horugol. masalan o faami nden e lamane ko tawde kanko neɗɗon haqqille makko ɗen ɗe bonani, o nawyi goo o ala ajaz, bima'ana lo'ere heɓali mo nde tawata ko haɗayde mo horugol ngol, wa nafsu shay'in o ala mane, haqqille makko ɗen hiɗe selli ɗe bonali, fa hada wajibun alayhi an yasuma. oɗo no waɗɗimo yo o hooru i kala o nawyi, kono wala ko haɗa mo korka, wonnon ɓandu makko ɗum hatta ndu tenayi horugol, wona noon haqqille makko ɗen ɗe bonali, o wonda e nawnare haɗayde mo hayye hunde, oɗo fa wajibun alayhi an yasuma. none ɗimmo on ko yo jogito kanko neɗɗo on kibarun bi ajazin wala mani, o wona neɗɗo mo tawata o nawyi himo wondi e ronkere nden, ma'ana muɗum kanko mawɗo on ɓandu makko ndun loyi, o tenata hande kadi ko wiyete heege kon, kono noon haqqille makko ɗen hiɗe selli, haqqille makko ɗen ɗe bonali, ɓandu ndun ndu nawyi ndu loyi, kono haqqille ɗen no selli ɗe bonali. oɗo kanko ko waɗɗimo ko fidyatun ta'amu miskin, madama kanko o wawata horude kono haqqille ɗen no selli, kanko neɗɗanke on himo waɗana badal korka kan, honɗum woni ɗum ko nyammingol miskinaɓe ɓe nyallal kala nyallal, o nyammina yeru feccere sa'ure. none tammo on koyo taw kanko neɗɗo on mo jogi kibarun bi mani'in la ajaz, ma'ana muɗum kanko mawɗo on himo jogiti ko wiyete kon haɗay ɗum woni haqqille makko ɗen ɗe sotti, o nawyi haa o wonti fayda bobo joni, sa ari a naati o yewti seeɗa o anditima, a yaltoyi a arti kadi o yewti a tawi o anditalima, o andata sa'i ka o woni, o
o andata nokku ka woni o andata be woni yewtude kono ala ajaz hon woni ajaz mo faandi den on o ala nawnare ko wi'ete heege kon kadi mo waawi sifortude ɓanndu makko ndun ndu no aale oɗo la sawma alayhi wala fidyata alayhi kanko korka waɗɗaaki mo etugol kadi waɗɗaaki mo limaada li annahu faqada aqlahu o hattike haqqille makko ɗe rufi alqalamu anhu anda sifaano oɗo kanko korka waɗɗaaki mo wa nafsu shay'in etugol kadi waɗɗaaki mo amma noone mo tawata ko nayamo on ko yo jogito kibar bi mani'in wa ajaz kanko neɗɗo on o nawyi few wattude e muɗum himo wonni e lo'ere ɓanndu haqqille ɗen kadi ɗe sotti oɗo kadi la shay'a alayhi la sawma wala fidiya kanko e hoore makko korka waɗɗaaki mo wa nafsu shay'in etugol kadi waɗɗaaki mo wannon o hattike haqqille makko ɗen idan rufi alqalamu anhu anda sifaami ɗiɗo noneji nayi ko ɗiɗi waɗen faamude anden kadi ñaawore gootum kala e majji ɓe maaki aw maradin maɗum nawnare nde tawata la yurja bur'uhu nde tañƴinaaka ndikkugol mayre oɗo mo tawata alhaali makko on koni woniri jogitiiɗo al ajaz al mustamir kanko yut'imu an kulli yawmin miskinan madama nawnare makko nden ko nawnare duuminde nde tañƴinanaaka lekki few e ginnata nde ala lekki ɗum ɗo wowlugol ɗum ko faljere nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ma anzala allahu da'an illa wa anzala lahu dawa allah azza wa jalla tippinali nawnare siwana o tippinanine lekki alimahu man alima wa jahilahu man jahila idan wiwgol ndeɗo nawnare ala lekki neɗɗo mo tata ko faamuɗo qur'ana e sunna o wontaɗo ko wiyata ko nawnare nden yi'aka lekki mayre taw ko wannon allahu andina e woɓɓe o majjina woɓɓe kono nawnare nde ala lekki ala idan ko wiyete ko nawnare nde tañƴinanaka ndikkugol ɗum noon kadi nayo neɗɗo on daarutumba o duumodi e mayre o ñaawa e hoore mayre nde tañƴinanaka ndikkugol la ko yimɓe ɓe tata ko ɓe atibba mutakhassisun umana bimana ko médecin ɓe tawata ko hertorɓe janngugol fiyaake nden ɗon nawnare tawa ko holniiɓe kadi hoolaaɓe hara ko ɓen ɗo wi'i mo ndeɗo nawnare men tañƴinanaaki nde ndikkugol few idan kanko neɗɗo o yowa noon fiyaake ñaawore nden e hoore nden ɗon nawnare o ñammina an kulli yawmin miskina kayfiya ñammingol ngol kadi eyno alhaali muɗum neɗɗanco on sellantamo yo o ñammin tawa lewru ndun ndu yahaali e andi no woodi yimɓe goo suumaye on daroto tu ɓe konta ɗon kisambeyna balɗe 30 ɓe eta ɗo yeru balɗe 30 ɗen ɓe yaltina karmo koɓɓe maaki ɗum ɗo sellata ko waɗi noon a waɗi gollal ngal tawi waktu maggal on hewtaali no wawa neɗɗo mo tawata o hoorani suumaye e nder sabbordu suumaye ma o hoorani suumaye e nder raajiɗi ma neɗɗo mo juuli fana tawi ko waktu duha kanko neɗɗo on o waɗi gollal ngal waktu maggal on hewtaali idan kayfiya ñammingol ngol ko nooneji ɗiɗi noone arano on koye waɗu ñande wo ñande si tawi naange ngel nge muti o eta kanko neɗɗo o nisfu saa noon nden anndi saa'ure nde jogiɗen ɓen ɗon ko feccere mayre taqriban ko 1 kilo e ko fawi ono cheikh ibni bas ɓe maaki neɗɗo yo naɓutu wona 1 kilo e demi ko fawi ɗon kon ko hunde nde tata fa man tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu lornatamo hay hunde ko waɗi ko gramme ji fawoto hoore ɗo o eta ɗum ɗo si o fawi coggu maafe fawi ha wani am o acca nangen si muti o yaltina maɗum kanko neɗɗo o acca ha lewru ndun si tawi o hoori ndu si tawi ndu hoorama ha ndu timmi o konta siko balɗe 29 ndu heɓi ma balɗe 30 o eta yeru ɗum ɗon fuu o yaltina o jonna miskinaɓe imma goto ma o senda hakkunde maɓɓe walla o eta ɗum ɗon fuu o defa ha gasa o nodda wa miskinaɓe yeru limore ñalɗi ɗin ko balɗe 29 o nodda miskinaɓe 29 ko balɗe 30 o nodda miskinaɓe 30 o defa on ɗo ñamete o nodda ɓe ɓe ñama wana Anas ibni Malikin radiyallahu anhu fewdo ɓe nawyuno kamɓe ko ni ɓe ñamminirɗum idan ko ɗiɗo kayfiyaji ɗiɗi marɗe nge mum ɓe maaki wa man aftara fa alayhi alqada'u faqat idha kana fitruhu bi aklin aw bi shurbin aw qay'in amdan aw hijamatin aw imna'in bi mubasharatin illa man aftara bi jima'in fa innahu yaqdi wa ya'tiqu raqabatan
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. كما شيخ عليه رحمة الله بناتني بانغنانغول انويتيدي المفطرات بمعنى تجاي دي كوركا نيدانكيو بيجي دي تاواتا كو تجاي دي كوركا نيدو تاواتا سو ميمي دي كوركا ماكو كان كابوناي اماكي ومن افطر كلا اون نيدو مو تاواتا o taƴi korka makko kan fa alayhi no waɗɗimo alqada'u yoɓugol faqat tun ay yoɓugol tun ida kana si tawi hawri laatike fitruhu ko o taƴiri korka makko kan ay si tawi laatike taƴugol korka makko kan ko laatori ko bi aklin ñaamugol aw bi shurbin maɗum yarugol ɗum nonon ko o ñaami kon kanko neɗɗo on no fota ter ñaamete on o nafay ɓanndu ndum ma o nafata ɓanndu ndum o ittay heege ma o ittata heege ko o yari kon kadi wana noon waɗi no woodi woɓɓe go wonɓe innune wonde si tawi ñaamete on o bonnata yani o ittata heege si tawi hawri kazalika njaram ɗan ɗan ittata ɗonka ɓe wi wonde ɗum ɗon bonnata korka. Cheikh Usaymina alayhi rahmatullah ɓe rutti ɗum ɗon hattirde ruttugol ka aljami'u maɓɓe للتعليق على فقه السنة بماكي wonde ma ñaamete on no o way wono o way nonate muɗum sifa oɗo cigarette sifa oɗo drogue e andi ko curkiwi la yughni min ju'i duncanta hayi hunde e ko wiyete kon heege kono ɗum non e hoore muɗum bonne korka neɗɗo kala ko wiyete ñaamete e kala ko wiyete njaram si neɗɗo on o yari ɗum ɗo kanko neɗɗanke on korka makko kambone yandi asli ko bonnata korka konko piiji tati jomi meɗen kafidi e nder aya goto kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl do kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o janti didi wa kulu washrabu ano dun don tayo wi fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi joni do wawi soccade sonnabe monon ben ay kinayatan anil jima' ender bi maana jemma kanyo suma e holli wonde ender nyalor ma on ko hunde ne tawata nde wattaake idan dido tati al aklu wash-shurb wal jima' o kandi woni usulu al mufattirat bi maana lasliji majji o be maki aw qay'in maɗum tuure amdan tawa neɗɗo o tewi wannon tuure nden no ardanta neɗɗo non no mari noneji no ara tawa galabahul qay hara tuure nden nde folumo no ara tawa kanko neɗɗo on istaqa amdan hara o tewi pas kanko neɗɗo on o looƴiti o tuuti nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ka hadis abi hurairata radiyallahu anhu ɓe maaki man zara'ahu alqay'u ɓe maaki falaysa alayhi alqada wa man istaqa'a amdan falyaqdi be magi kala neddo mo tawata turre den folimo kanko neddanke on na kanko dabbitinde o tuuti hara yobugol korka kan fawaki mo ko yo continue korka makko kono si tawi kanko neddon ko kanko memmini turre den o lojiti o tewi pas e maki si tawi hawri o tuuti hara no waddi mo yobugol ngal don nyalla yo non none lojitagol no mari noneji buy neddo on no wawi naadude kollum makko kun o naɓa kun ka ɓuri woɗɗude e daande makko ne ka ɓuri woɗɗude ɗon e hunduko makko kon ka daande nden fuɗɗi ɗon o looƴito enen ko ɗum ɗo ɓurɗen anndude fayda kono wona cheikhu samin ɓe maaki looƴitagol ngol no mari nooneji neɗɗo on si o ndaari ko ñiddata mo tamo anndi ɗum ɗo no ñidda mo si o ndaari ɓernde makko nden ƴaway o tewike pas o ndaari ɗum ɗon fiiyo ɓernde nden ƴawu o tuuta ɓe maaki ɗum ɗon ko looƴitagol wa nafsu cheyin si o lunnike goɗɗum ko tata no luuɓa mo moƴƴay mo andi pellet ɗum ɗo so lunnike ɗum ɗo tun ɓernde makko nden ƴaway o tuuta ɗon kadi aray kanko neɗɗon o loojiti ko wana noon si o ɗiddi reedu makko ndu fii yo turre nden ƴawu ɗon kadi ko noone e nooneji loojitagol ala kulli haal si tawi ko kanko neɗɗo on memmini turre nden o tuuti ɗon haray korka makko kam boni fa alayhi alqaba ɓe maaki aw hijamatin maɗum hombitagol andi hombitagol ko poɗugol ƴiƴan ɗan tawata ko ƴiƴan bonɗan ɗan yaltina e neɗɗo on ɓe gandi ɗum ɗon ara ɗum hari ko alanduɓe warrayno
yehi haɓe watti wadde biniwoy ha joni Allah azza wa jalla yanyi alhaali on heɓike piiji ɗi tawata ko aalaji waɗirɗi joni noon oɗo hijama no ari hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam hadis Thawban wonɗo ka musnad imam Ahmad kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki aftara alhajimu walmahjum ɓe maki neɗɗo mo tawata ko hombituɗo on ayi yaltinanɗo neɗɗanke on ƴiƴam bonɗanɗan ka ɓandu makko kanko korka makko kam boni on yaltinanajo ƴiƴam bonɗanɗan kadi ɓe wi korka makko kan kanko kadi ka boni ɗum ɗo o jiya ɗum e min mufradati alhanabila hanabila yankoɓen ko madhabu maɓɓe on woni ko hertori ɗum ɗo ɗum waɗi cheikh l'islam ibn taymiyata kamɓe ko ɗum ɗo ɓe suɗi kadhalika cheikh ibni bas wala noon cheikh ibni uthaymin ɓe maki neɗɗo on si tawi hawri o hombiti goɗɗo o memi ƴiƴanɗam mubasharatan kanko korka makko kam boni hombitaɗo on kadi korka muɗum kam boni lakin no ari hadis abdillah ibni abbas radiyallahu anhuma wonɗo ka sahihu al-bukhari kamɓe ibni abbas ɓe maki wonde ihtajama annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa huwa sa'im ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hombitino tawi hiɓe hoori ɗum waɗi jumhur alfuqaha wana ɓeɗo hanafiyankoɓe e malikiyankoɓen e shafi'iyankoɓen ɓe maki hijama bonnata korka goɗɗo on neɗɗo mo tawata ko hombituɗo on e hombitaɗo on ɓeɗo korka maɓɓe bonirta ɗum ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe watta hunde nde tawata ko bonna e nde korka maɓɓe kan tawa hiɓe andi nde bonna e korka kan anno hadis o himo selli himo ka sahihu al-bukhari nelaɗo alayhi salatu wassalam ihtajama wa huwa sa'im ɓe waɗi kadhalika qiyas e oɗo hijama ko wiyete kon alfasd mana muɗum sekugol ɗaɗol neɗɗanke o yaltina ƴiƴan nder ton masalan wana si tawi goɗɗo nawni joni ka laɓtane o haton jini e ƴiƴan siɓɓe makko ɓen ari ɓe yaltini ƴiƴan e ɓen ɗon ɓe fi ɓeydangol oɗa ƴiƴan ɓe yaari kamɓe hanabila yankoɓe wonde ɗum ɗon bonnay korka makko kanko neɗɗo okkuɗo ƴiƴan ɗan o ɓe inni amma si tawi hawri kanko neɗɗon ka laɓtane o yehi ɓe inni ɓe haton jini ƴiƴan seeɗa e makko ko ɓe waɗira examen ɗum ɗon madama ko ƴiƴan seeɗa jan ɓe wi ɗan ɗon bonnata fiyon ɗum ɓe wiyani ɗuɗuɗan ɗan bonnay ɓe wi sabu ɗan ɗon ɗan lo'inay mo kanko neɗɗanke on si ɗan yalti amma jumhur kamɓe ɓe yaari wonde ɗum ɗon bonnata korka makko kan few okkugol ƴiƴan bonnata korka makko kan wa kadhalika kanko neɗɗanke on e hoore muɗum si ƴiƴan ɗettama e makko fi waɗugol examen ɓe maki wonde ɗum ɗon na ko bonnata korka makko kan ɗon cheikh on ɓe maki aw imna'in bi mubasharatin ma ɗum mani yorgol sabanede ma soccagol sonnajo mana muɗum gorko on argol socco sonnajo makko annon mubashara on ɗo wona noneji ɗiɗi ɗo wona ba mubasharatun bil farji wa mubasharatun fi gayri alfarji soccagol e sonnajo on tawa ko jimaa on tigi ɗum ɗon no anda o bonnay ɗum korka kan bila shek amma si tawi ko argol soccomo tun kanko neɗɗanke on imma ɓe qubla lunnagol sonnajo on ma argol fijida e makko ha maniyu makko on yalta kamɓe sheikhon ɓe maaki wonde korka makko kan ka bonay ɗum korka makko kan ka bonay ɗum ɗum ɗon woni konngol ngol tata ko konngol jumhur ngol ɓe heɓɓi e ɗum ɗo kala noone ko wiyete istimna neɗɗo on madama ko kanko tewi pas yaltini maniyu on e makko tawi ko o finuɗo wana o ɗaaniɗo kanko neɗɗon ha maniyu o yalti e makko imma o ndaaru sonnajo janano ha maniyu o yalti e makko ma o kanko gorko on o heɗi hito sonnajo o dakmitori ɗum ɗon ha maniyu o yalti e makko walla o memu sonnajo on ha maniyu o yalti e makko ma kanko tigi fijiri hoore makko ha maniyu yalti e makko ma ɗum tafakkara kanko neɗɗon o miijiti ha maniyu o yalti e makko ɓe wi kamɓe jumhur wonde korka makko kanka boniray sabu ɗum ɗo ɓe ɗettiri dalil maɓɓe on ka hadisul qudusi hadis abi hurayra wonɗo ka sahihain ka joomi me wi ɗon taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ɓe wi shahwatahu no naati nder ɗon ko wiyete kon al istimna lakin no woodi karamokoɓe ɓe tawata kamɓe khalafu dhalika ra'ya se ndetti wana imam ibnu hazmin kañum ma e cheikh muhammad bin ismail as-sana'ani sahibu subul
كلمة الشيخ الألباني رحمهم الله كم بماكي وندما استمناء بنتا كوركا نتو فيو بماكي دليل على إمو بماكي كو بنتا كوركا نتو يلتو ماني يمكو كو سيتوي هوري جامعة ورندي دي سنة أما وي أقول مجرد التفكر ما دون ميمي تقول مكو أو فجر هوري مكو هامني يو يلتا كم بماكي دليل على كو بنتا كوركا نتو نgelundو بماكي كو ودي نون karamo ko be yaaruɓe ɓe wonde ɗum ɗon bonnay korka ɓe waɗo qiyas mum on e jima kono ɓe yehi ha e nokku ko waɗɗi e hoore neɗɗo on kon si ko jima o waɗi ko waɗɗimo kon si tawi ko istimna o waɗi ɗon ɓe sendiɗi ɓe jabalɗi naɓude nokku ngol on noon hiɓe fotti kamɓe jumhur wonde mo waɗi istimna e mo waɗi jima korka maɓɓe kam boni ɓe fotti kanko neɗɗo on waɗɗo istimna e waɗɗo jima no waɗɗi ɓe yoɓoygol ɓe ari noon ɓe fotti kadi wonde si tawi oɗa waɗi jima no waɗɗimo kaffara oɗa waɗi istimna waɗɗakimo kaffara cheikh al albani en ɓe maaki wonde ɗum ɗo holli qiyas maɓɓe o wona qiyas mo tawata ko yawɗo ha o hewtoy wan noon ɓe fuɗɗor qiyasan ɓe yehi sengo ley toon tawi qiyas on ko o faare idan on ɗon ko masala mo tawata ko khilafiya bayna al ulama ala kulli hal neɗɗo madama a hoori rentin hoore ma e sifa ɗiɗo piiji hattirde rentago ɓe maaki wonde ɗiɗo ɗi fuu majji ɗiɗi ɓe linti ɗo ɗiɗo si tawi korka neɗɗo on boniri sabu ɗiɗo haray ko waɗɗimo ko horugol tun kaffara fawakimo ɗo wodi noon ko ɓe jantaki ɗo wodi e ɗiɗo ko ɓe jantaki no jiya muɗum khuruju damil haydi won nifas yaltugol ƴiƴam fi lorbe ƴiƴam ɓe suko bonnay korka ka kono ɓe jantaki ɗum ɗo ko wana noon no jeeya ko ɓe jantaki ɗo niyatu alfitre anniyagol neɗɗanke on wonde kanko neɗɗo on o taƴi korka makko kam i kala no waɗi karmokoɓe go yaaruɓe wonde si o anniyi tu o ñamali hay e hunde o memali ko taƴata o moƴƴintini en ni o garay korka kam bonata kono guye karmo koɓɓe yaari wonde si tawi o anniyike korka makko kam o yalti e makka haray korka kam boni innama al amalu binniyat wa innama li kulli imri'in ma nawa e hunde no woodi nde ɓe jantaki ɗo arridda yarton jingol neɗɗo o bonnay korka ka oɗo eɗen a neɗɗo si murti o yalti ka islam on hoti e keferankaɗo hara islam makko on boni korka makko kanka ka boni ɓe maaki illa man aftara bi jima si wona on neɗɗo mo tawata ko o taƴiri korka makko kanko sabu rendigu oɗon fa innahu kanko yaqdi o yoɓay ñallal ngal wa yaatiqu kanko neɗɗanke on o rindina kadi raqabatan daande fa in lam yajid si tawi hawri o heɓali jiyaɗo mo o rindina fa siyamu shahrayni mutatabi'ain o hooray lebbi ɗiɗi jokkondirɗi fa in lam yastati si tawi hawri o taqanaka ɗum ɗon o wawata ɗum ɗon ɗum kadi taqanede angal taqanede ɗum ɗon wona deydi maana ndarugol makko hoore makko tum woyna a ɗum ɗo mi wawata ɓano satti la ko yo taw kanko neɗɗo on ko cellal makko ngal ɓandu makko ndu woni tenata si tawi hawri tenata ɗon haray kanko neɗɗanke on waɗɗaki moɗon hande kadi ko yo eggu fa it'amu 60 miskinan haray ko ñammingol miskinaɓe 50 e andi dalil ɗum ɗon ko hadisa ɓe horayra on fewno oɗo neɗɗo sahabajo warno tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam o humpiti ɓe wonde cheytane fooli moyani e sonnajo makko on e ñalorma suumay kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landimo simo mari dande rendintende o wi o ala ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanimo simo wawi horude lebbi ɗiɗi jokkodirɗi o wi o wawata on saati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki simo mari ko o ñammina miskinaɓe 60 o wi o ala on saati e nder ɗum ɗon ɓe nelda ɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam tamaroje ɓe ɗeftiɗen ɗon ɓe jonnimo ɓe maki yaw ñamminaɗe ɗo miskinaɓe o wi walladi ba'athaka bilhaqqi ma bayna labatayha ahlu baytin afqara minna o wi ko pellet mi wondiri allahu nelirɗo on gonga ala hakkunde natirgal madina ngal e yaltirgal madina ngal yimɓe suudu wiyeteɓe miskinaɓe ɓuri men mene nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe jali ɓe maki a yaw ñammina yimɓe suudu maɗa on karmo koɓɓen ko ɗo yaari wonde si tawi kanko neɗɗanke on o heɓali ɗiɗo tatiji jantaɗi ɗo heɓali taqa hay fus e majji aray la shay'a alayhi allah azza wa jalla la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha
on tun wodi karmo ko be jantibe wonde e nder gurdam dan si yahoyi ha o hebi ko o nyammina miskinabe cappanɗe 6 hare ko yo nyammine o nasifa si gurdam dan juuti o heboyi ko nyammina miskinabe cappanɗe 6 be inni ko yo nyammin kanko neddanke on ko watti o mai inan ɗiɗo o yowondirde fiyake almufattirat wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نلانو عليه الصلاة والسلام بماكي كلا يجتدو ويجتي كو همهوري ونيامي مادو كانكو نتنو ياري si o anditi falyutimma sawmahu yo timmin korka makko kam mana muɗum si neɗɗo no hoori o yejjiti ko o hooruɗo ɗetti ñamete o ñami ma o ɗetti jaram o yari si o anditi ɗon o woni ka hunduko makko kon ko yo tuttuɗum ɗon o saƴƴita hunduko makko kon o continua korka makko kan o timminaka haray hay hunde fawake fa innama at'amahu llahu wa saqa ko ñamminimo ko allahu azza wa jalla ko kanko kadi woni ko yarnimo on waɗi cheikh usaymin ɓe maaki rahimahullah on ardi noon ka muzakkiratu fiqhin maɓɓe ɓe maaki wonde neɗɗo on kala ko innete bonnay korka ko beetaw shartiji 3 ɗi timma shurutu fasadi as-sawmi shartiji 3 الشرط الأول هو العلم وضده الجهل الشرط الثاني هو الذكر وضده النسيان والشرط الثالث هو الاختيار وضده الإكراه بما تديدو تاتي كو بيدي تيما كلا ميمورو كو تاتا كو بوناي دون كوركا سيديدو تاتي تيما لي ماكو كوركا ماكو كام بوناتا اولا كو العلم جونون العلم بماكي كو العلم بالحكم والعلم بالحال كو اندو gol nyaawore den on tigi tawa mo andi wonde kundo piwu si amemi kum a nyami kum madum a yari kum ma a wadiri ne wattitirni dum do bonnay korka maada tawa neddo on no andi jonno si tawi kanko neddanke on o anda kanko e sikke makko dum don bonnata korka o memi be maki korka makko kam bonata be jonni misal wana no ardi non e fiyake adi ibn hatim e andi fawdo allah azza wa jalla wiuno wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad tawi min al-fajr yonti paati kambe adi be dettuno garaji didi garawol balewol e garawol danewol be wadi kale kun sasi mabbe tay be nyama be yara be nyama be yara be banta kun sasi be dara si be sendindiray be yari non be nyami be yari non ha be aro non ba be sendindiri di be maki do gasi tabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad babe jantano kene laado alayhi salatu wassalam be maki inna wisadataka la arida be maki awa kun sasi ma onno yaaji dey so waaway sendindirde hakkunde niwre jemmanden e jalbendi nyallangal kun sasi ma no yaaji on satine laado banginani mo wonde ko faanda e munum o peral fajiri ngal e niwre jemmande allah azza wa jalla tippini non min al fajri thumma atimmu siyama ila al-layl idan odo o andano wonde kanko si o nyaami fewndo on saayi ɗon bonnayno mo korka ka nelaaɗo on kadi waɗɗinaano mo fuɗɗito korka maaɗa mana mu yo yoɓoy amma alilmu bilhaali se ndetti on ɗon alhaali masalan neɗɗo wonɗo sugulaade kanko himo jogiti e misal wona montor makko tawa yaasi on no niɗɗito wata sendindirde hakkunde fajiri feeri ma feeraaɗe jooni noon ɗin ñalɗi yawtuɗi ɗon ko ɓe wonnooɓe wiide fajiri on ko feerata ko leer kaariijo montre makko on non o dérange e nder ɗum o anda o jooɗo non o ñaama ha o ndaaroya on leer ɗon kanko ko leer wowa ɗon o ndaarde o ñaamira non ha on tuma ɓanganoyamo jaka fajiri feerino oɗo jahila bil haal kanko korka makko kam bonaaɗe ma ɗum kanko neɗɗo yehi ha yaasi on niɗɗiti o sikki joni naange ngel nge muti few tawa mo sikkude naangel nge muti o ndaari leer wowaɗo on kadi ka naange mutata ɗon tawi leer on tabiti o taƴa wona ɗon seeɗa tun nangen ƴawita oɗo ko yo accir ni ñamugol o continue ha nge muta waɗɗaki mo yoɓugol wonno asma bint abi bakrin radiyallahu anhuma ɓe maaki wonde ɗum heɓuno ɓe zaman nelaɗo alayhi salatu wassalam nange ngin nge wirni yaasi on niɓɓiti kamɓe sahaba ɓe mbaɓe taƴi wonti seeɗa tun nangen ƴawi ɓe yamirayo ɓe accir ni ñamugol ha nangen mutoy wono ɓe waɗɗinanoka yoɓugol ñallango idan ko al ilmu bil hukmi wal ilmu bil hal
sharti ɗin mo on ko addicru anditugol ngol hara neɗɗo o yejjitaali si tawi hawri o yejjiti himo hoori o ñaami aray waɗnaaki mo yoɓugol ñallal ngal ko yo tuttu ko maɓɓi ɗon kon nano yo looƴito de ko feƴƴoyto woni ka hunnduko kon ko ɗum ɗon o tuttata o saɗɗita hunnduko kon o timmina korka kan dalil muɗum o yoni en oɗo hadis ka amma sharti tammo on ɓe maaki ko al ikhtiyar suɓagol ngol bidduhu al ikra tawa neɗɗo on suɓi o memi konko taƴintamo korka ɗon o forsaaka si tawi o forsa masalan o yehi o yiidiye yimɓe goo wona masalan o yiidoya yimɓe heeferaɓe maare wayɓe sanam o hewtaka ɓe wonɗon tun ɓe darnamo ɓe andimo hoori ɓe yaltina biniri beere ɓe inna a yara e ndimame ware omo jonna piiji ɗiɗi simo faala o inna mi yarata si ɓe warimo fa huwa shahid man kutila duna dinihi fa huwa shahid ma ɓe wiya mo yaru ndimame ware o darota pellet kono woni kanko neɗɗo o ɗettandi o yara kono wa qalbuhu mutma'innun bil iman ɓernde nden tawta ko woni yarirde ko fiiwata ɓe warum o yara biniri beere ndinge hoore o weltora o wallina ndi o feƴƴa goo korka makko kanka bonali ɗimmitel muɗum kanko neɗɗo o nangitirtaake wonde o yari beere elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna allaha tajawazani an ummati alkhata'a wannisyan wa mastukrihu alayhi famige idan ɗiɗo shartiji tati ko beeɗi timmasi wiye korka neɗɗanke on boni ɓe maki wa qala ay sallallahu alayhi wa sallam la yazalu nnasu bi khairin ma ajjalu alfitra ɗo joni ko ɓe woni en addande ko mustahabbatu assiyam mana piiji yiɗaɗi ɗin ka korka o tawata kon neɗɗo on ko sunna si o hoori yo waɗu hunde aranere nden ɓe jantani en fii ko wiyete kon ta'jilu alfitr mana muɗum yaccingol huntagol ngol ɓe maki la yazalu nnasu yimɓe ɓen sertata bi khairin e moƴƴere ma ajjalu lfitra fodde hiɓe yaccinde tajugol maɓɓe ngol ɗum woni huntagol ngol muttafaqun alayhi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam e oɗo hadise sahl ibni sa'adin ɓe ɓanginani en wonde no jeeya e sunnaji korka kan neɗɗo on si tawi hawri o hoori no nange nge mutiri ko yo taƴuti sam anon joni men ko wi ko summa atimmu siyama ila llayli oɗo noon ila llayli maana muɗum ko ila gurubi shamsi wona karmokoɓe tafsiru ɓen ɓe ɓanginirino wannelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ida aqbala allaylu min ha huna wa adbara annaharu min ha huna wa gharabat shamsu faqad aftara as-sa'imu ɓe maki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam si tawi jemma on fewtiri to mo arde ñallal ngal hucciri iwri gangal fokkitiri to ɓe maki nange ngen nge muti haray on neɗɗo horuɗo o taƴi woɓɓe go e karmo koɓɓe maki ngol konngol nelaɗo alayhi salatu wassalam noon faqad aftara as-sa'im ɓe maki ko khabar mana muɗum kanko neɗɗo on o anni yo anni yaaki o taƴi woɓɓe go yaari wonde ko insha almuradu bihi ko al amr mana muɗum haray yo o taƴu kanko neɗɗanke on e on ɗon saa ala kulli hal nange ngen si muti haray korka kallanni amma yaltugol inna e ɗaɓɓitay hoodere makode ɗiɗi ɗum ɗo ko khilafu sunna no luntodiri e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam hunde ɗimmere nde nge yiɗaɗi ɗin wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki tasahharu fa inna fi suhuri baraka aɗo kadi muttafaqun alayhi min hadithi anas ibni malikin radiyallahu anhu ɓe maki sugule tabitino e sugulagol ngol barke no e sugulagol ngol moƴƴere nde tawata ko moƴƴere iwrude ka Allah azza wa jalla tabitude duuminde kadi wonnoon albarakatu ko alkhayru alkathiru thabit ko ɗum wiyete albaraka alkhayru alkathiru althabit jonno ngol ɗo sugulagol sunna muɗum on kañum kadi ko attajil kañum ko yo neɗɗanke on nennu mana muɗum ko yo nennu naayo o sugulo ka arande jemma ma o sugulo ta fajiri on siwa ko yo o nennu suguli makko on haka takko fajiri ɗum ɗon goko sunna hunde ɗimmere ndenge sunna muɗum on no jiya e muɗum sugulorgol tamaro hara e nder ko sugulorta kon an neɗɗanke on tamaro no jiya e muɗum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ni'ma sahuril mu'mini attama ɓe maki moƴƴi ko wiyete ko neɗɗo sugulorto kon tamaro
سينما السحور دونك الفعل سغلا غونغول سينما السحور بالفتح دونك كو سغلورتيكو نياميتيكو ندون سغلورتو واي سينما الوضوء والوضوء سينما الوضوء كو صلي غونغول سينما الوضوء كو ديان صلي غورتيدا اذا سينما السحور سغلا غونغول السحور كو نياميتي سغلورتيدو oɗo neɗɗanke ko yo eto hattirde e tagol ɗiɗo ɗiɗi o jogito sunna majji o kanko neɗɗo o huntagol ngol o yaccina nangen no mutti o hunto ɗon kadi sunna on ko ɓuri moƴƴude konko yo huntor tamaro ka ko ɗum ɗon woni ko ɓuri moƴƴude ko ɓeera e jantanade e yeeso ka suguli e hoore muɗum ko ɓuri moƴƴude kon no jiya e muɗum sugulorgol tamaro ɗum ɗon no mari nafoore moolanande waɗi e médecin ɓe tigi no tabintini neɗɗo on si tawi o ñaami e nder sugulagol makko ngol ko tata no wondi e sukkar ay glucose ɗum addanay mo énergie e nder ñallal makko ngal loyere makko nden nde ɗuytoto loyere makko nden nde ɗuytoto e nder ñallal ngal heege ngen kadi ɗuyto bi idnillahi azza wa jal wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ida aftara ahadukum si tawi hawri goɗɗo e moɗon si tawi goɗɗo e moɗon no taƴuɗe falyuftir yo o taƴir korka makko kanka huntagol makko ala tamrin o huntora tamaro ɓe maaki fa in lam yajid si tawi hawri o heɓali tamaro falyuftir yo o taƴir ala ma'in ndiyam fa innahu ko waɗi non ndiyam ɗam tahurun ko laaɓuɗan rawahu alhamsa oɗo kañum hadith وحديث متواتر شيخ الألباني عليه رحمة الله بلوئنمو كسلسلة الضعيفة على كل حال نودي حديث متواتر كسلو حديث أنس بن مالك متواتر أنلون وحديث وندو كسنن أبي داود كنما كسنن الترمذي عند شيخ الألباني هي بجابم أنس بن مالك بماك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن تمرات فماكي حسى حسوات من ماء إلى عليه الصلاة والسلام بلاتينو أتيد جولو دي تجرى ينو تمروجي دي تاتاكو تمروجي لبي دي سيتوي هوري بهبالي دندون on sati be tajira tamaroje de tawata ko yorude den do kadi ko wattili modda ko buri moddide ko loppide den si den don hebaki yahana non de yorude den si den don hebaki be maki hasawatin min ma kambe nelano alayhi salatu wassalam be sibo to sibande ndiyam be tajira dum no kono enen ayya yimbe ben no detta lemun ne tajira detta bisabu tajira detta jinjan tajira detta jiwun tajira non ko khilafu sunna si a heɓaali ɗum ɗa tamaroje loppiɗe ɗen a heɓaali yorude ɗen ɗettu ndiyan hay si tawi aynaka ko bee goble tew ma taasi on tew hasawatin min ma sa siɗike ndiyan ɗon laaɓiji tati pet on tuma a yaray noon ko faalɗa yarde kon fiya feppodiren sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hoore ɗum ɗon neɗɗanke on si taƴi kadi on wowla du'a on wona abdoullahi ibni umara ɓe makirani e noon no nelaɗo alayhi salatu wassalamu warraynono dhahaba dhama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أما أولا دعاء مهم بيوة اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت أنظر شيخ الألباني بماكي كضعيف سنن أبي داود وحديث متاتا وسلالي أن الله عليه الصلاة والسلام يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بعد ما أفطر باو أتجي وأنه هي kiro hadison ko wallata ko bawon tigi taji dhahaba dhama udon kaka yeyi wado taji de ka ko bawa taji ko bawo an neddanke on ataji idan haray ido ko jiyaadi e piiji di tawata ko sunnaji yidaadi din e neddanke on si tawi mo hori e andi no wodi piiji bu yidaadi je modum duddingol ittugol sadaka duddingol jangugol qur'an duddingol nafugol duddingol jantagol inde Allah azza wa jalla فنندي صفة النبيجي علي إن حتى يدو حاسين سول إن شاء الله عز وجل يكتوني هذا وبالله التوفيق. أو كيدي جنودا وقد سلاجي بو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وآله وسلم
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. شيخ رحمه الله بوجه انتقال من مستحبات الصيام بأري أريد لتوتا ومحظورات الصيام أن يدير فيجي دي توتا كو حدا دي نتنك أو ينو إمجي إنركادو كوركا مكو إدو كو فيجي دي توتا حدي حرمنا نتنك أنكو أتيو ناتو دي كوركا كان دي تنتنا كدي موجة ستوي هوري كان كو نتنم مهوري نلانه صلى الله عليه وآله وسلم بماك من لم يدع كلا ترتاكي أي من لم يترك كلا ترتاكي قول الزور كونغول غول تواتا كونغول حرمغول وأنه قول الزور شيخ سمين بماك رحمه الله كفير غول أورو حديث بماك وند قول الزور معنى الزور إنما الزور بماك كفانا كل قول حرام وكلا كونغول غول تواتا كحرمغول كشريعة دين الإسلام na fenande ñoore waddidirgol kañumma e yennugol kañumma e hudugol mo tawata o handa e huɗede ko nande sifa ɗiɗo piiji fof man lam yada kala on mo tertaki qawla zur kongol ngol tawata ko harmugol wal amala bihi ay al amala bizur ɓe maki ko kullu amalin haramin kala gollal ngal tawata ko harmugal zugol gine gem zugol kanda e kanyum e kudugol jimbe e amugol e zugol carte e zugol lido e pusugol dam e konande sifadi do piji fo wal jahla e majjere nden ani odo jahal ko piji di tata ko andiraade din wara ko umurul jahiliya umur tukhalifu al umura ash-shar'iyya sifandarugol pese en kanyum may ndarugol seriji ko nandi e sifa ɗin ɗon peeji kala neɗɗo mo tawata o tertaaki ɗum ɗo fa laysa lillahi haray laatanaaki dey wonande allahu azza wa jalla haajatun haaju fi an yada'a fi kanko neɗɗo o acci ta'amahu ñaamete makko wa sharabahu e jaram makko ɗa ma'ana hadith on wona dey korka makko kanka boni ano woɓɓe goo si yi hadith on ɓe faamay wonde ma'ana on ko boni imamu shafi'i be maki ma'ana hadithon ko kanko neɗɗo on baraji ko ɗaɓɓa e korka kan o heɓata ko non bari'at minhu dhimma wi'ugol wonde kanko neɗɗo on o nangitirte ngal ɗo ñallal o horali o wayi Allah azza wa jalla kontay ka muɗum wonde kaari hori ngal ɗo ñallal kono baraji ko heɓoto e muɗum ko ɗum ɗon o heɓata ɓe ndasifame ɗum ɗo no ewa ko ɓe inni man qala li akhihi yawma aljumu'ati wal imamu yakhtub أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له معنى فلا جمعة له ونادي وكان كون دون هاي سو جولي جمعة يو إمو يها أو جورو دال إناي فنان الله علماء بماكي معنى فلا جمعة له كبراجي هبو تودي دين كجمعة وندين دون دي ما يريمو فيو كون نون جمعة أو يونيمو عن الظهر كون دو يونيمو يفناو وفي اللوتا فهماني yiltode moƴƴa e hadith goto kadi o tawata ko mo yimɓe ɓen woni heɓude iskal e mum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki hadith wonɗo ka muslim man ata arrafan aw kahinan fa sa'alahu an shay'in wa lam yusaddiquhu ɓe maki lan tuqbala minhu salatu 40 yawman oɗo hadith yiltoɗen ka sharhu sahihi muslim imamu nawawi kaɓe sharhi ɗo ɓe maki ma'ana si o yehi kanko neɗɗo o landike mbilejo on ma ndurejo on o yeetike mo kono o hoolaki ko o wi'i kon o jaɓantake balɗe 4 julde ɓe maki na dey si o juuli balɗe 4 julde makko nden ko meere ko woni kanko neɗɗo on o kontete o juuli kono baraji ko julde nde yaltinta kon o heɓata ɓe nasifano par ce que yimɓe boyi wiyete ɗon siɗa faala juulu siɗa faala acca ɗum hay sa juulali nafata la ko be o juula woni si o mo kanko ne on so tuubali o rutti si o juuli kontete kaari juuli o nangitiroytaake yowmal qiyama lakin baraji ko julde nden heɓoto e mayre kon o heɓoyta andi neɗɗo waɗira e dewal
farlangal e dow makko sabu piiji ɗiɗi hunde aranere nden sabu honno fi ittugol zimmawge hoore makko mana tottugol ko waɗɗi ko hunde ɗimmere nden heɓugol baraji ko heɓoto nertongo yo non kanko neɗɗo on zimma on iwa e hoore makko few kontete o waɗi kono baraji ɗin o heɓataɗi idan ko ɗum ɗon woni ko ari e oɗo hadith aray ala kulli hal ko yo neɗɗo on rento e andi yimɓe ɗuɗuɓe si hoori ko yawgol ndaaroya film joɗagol ndaara ballon joɗagol ndaara série joɗagol ndaara pese joɗagol zuwa ka téléphone muɗum woɓɓe ko carte zuwata ɗo woɓɓe ko lido woɓɓe ko doggingol auto e ko nandi sifa ɗin ɗon piiji ɗum ɗo fof ko ɓuytay ɗum baraji korka neɗɗanke on ɗo yo jooɗo e ɗum ɗo yo fontu qur'ana o janga o janto inde allah azza wa jalla wa qala ɓe maaki kamɓe nenaɗon alayhi salatu wassalam man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuhu muttafaqun alayhi min hadithi ummi almu'minina aishata radiyallahu anha ɓe maaki kala on neɗɗo mayɗo wa alayhi siyamun tawi no fawimo korka wa alayhi siyam no fawimo korka ay mana mum no farli e dow makko korka ɗum ɗo noon sawa'un kana ko sawmu ramadan ma ɗum ko sawmu lkaffarat ma ko sawmu nadr ko yo tawtun ko korka farli kamo kanko neɗɗo imma ko suuma yo ñawli ma ko fodore o fodi allah azza wa jalla o hoorali ma tawa kanko neɗɗon ko kaffara fawinomo o hoorali ɓe maaki sama anhu waliyuhu oɗo hooranaymo waliyu makko ay warisuhu ronomo oɗo hooranay ɗo piiji ɗiɗi no woodi ɗi famiti hunde aranere nden kanko neɗɗo on masalan mo tawata hino ñawli korka kam si tawi misal ko neɗɗo mo tata ko nawnuɗo ko sabu nawnare nden woni ko o ñawlori korka kam ma ko o setejo ko sabu setew ngun o ñawlori korka kam jon non o yeeyi kanko neɗɗo on ha nawnare nden nde ɓuttali nde ndikkali o maayi e muɗum ma kanko neɗɗo on o ruttaki e seteyagal makko ngal o ñawlike ɗon ñalɗi o maayi oɗo la shay'a alayhi wala shay'a ala warisihi hunde waɗɗaki mo hunde waɗɗaki kadhalika ronowo mo ko waɗi noon gantongo tawata ko haɗugol mo shari horugol ngol gonɗon gantongo ñortaki e hoore makko andi woɓɓe no ñawno ɗo suumaye wona balɗe 10 misal sakkitoroje ɗen taɓe nawnu jon noon e nder ko ɓe ñawdoto kon ɓe ronka ndekkude lewru lebbi ɗiɗi ɓe feƴƴina e nder muɗum few oɗo ɓiññaldi ɗon ɗi waɗɗaki mo waɗɗaki kadi wonɓe ɓaawo makko ɓen yoɓugol ɗum hunde ɗimmere nden kanko neɗɗanke on si tawi hawri o ñawlike haa gasi o heɓitoyi fursa ka o wawata yoɓude o welsindike o yoɓaali ɗon noon hande kadi haray no waɗɗimo korka kam si tawi noon hawri o maayi e nder ɗum ɗon o hoorali ɗum haray ɓeeɗo ɓe tawata koronayɓe mo ɓen ɓen ɗon ɗettanaymo kono yoɓe ɗettanmo kadi laa min baabi alwujubi waɗɗaki e dow maɓɓe dey ulama ɓe maaki ko min babil istihbab ɓe mana yiɗa e maɓɓe yonno simo ñawli balɗe 10 hiɓe ɗon ɓe 10 ɓe waawi ɗettude goto kala no waawi ɗettude ñalla siɗi masalan wona janngo ɓe 10 ɓe hoora goto kala anniyanomo yakfihim dhalika yonayɓe si ɓe faala goto kadi jokka si ɓe faala ɓe senna e hakkunde maɓɓe ɓe tato ala kulli hal ko mustahab ɓe maaki si tawi hawri hoorangol mo ngol ɓe waawal ɗum ɗon tawi sattaniɓe ɓe waawi mo etande ɓe waawi mo etande kono waɗɗaki ɓe waɗugol ɗum ɗo enan aray ko ɓe faamen gonɗon sengo wona waajibi e dow maɓɓe wa su'ila an sawmi yawmi arafa fa qala yukaffiru sanata almadiyata walbaqiya ɗo kadi kamɓe chefon ko ɓe udditani en ko dambugal honɗum ɗum woni yani sawmu attatawwu korka ka tawata ko korka naafilon ɓe maaki wa su'ila nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe landama an sawmi yawmi arafa fi horugol ñande arafa fa qala ɓe maaki yukaffiru sanata almadiyata walbaqiya ɓe maaki neɗɗo on si o hoori ñande arafa ɗum ɗon heefanaymo bakkatuji makko tosoki hitande yawtunde nden e konko luttiti e nden hitande nde kanko neɗɗanke on o woni e muɗum ɗon kati oɗo ko hadis mo tawata rawahu muslim min hadithi abi qatadata al ansari radiyallahu anhu
ndono mari baraji molanani yawmu arafa e andi ko nyande jeenayi lewru ndu tawata nun ko lewru donkindu ɗum ko wonande on neɗɗo mo tawata laysa bi arafa o ala ka arafa amma wonɓe ɓen ka arafa kamɓe sunna maɓɓe on nde nyande wanayoɓe hooru bal koyoɓe ñaamu piyo ɓe waawu heɓude doole ɓe rewa allahu azza wa jalla ɓe waɗa dewe wattede ɗen ka arafa ɗum amma mo ala ka arafa kanko ko sunna wonande mo hoorugol ngal ɗo ñallal o heɓay ɗiɗo baraji mana muɗum o heefante bakkatuji makko tosoki yawtuɗi ɗin e bakkatuji makko tosoki hitande nde tawata ko luccutude ɗon ɗen amma bakkatuji mawɗi ɗin ɗinɗon hiɗen andi ko bittawba wa su'ila an siyami ashura ɓe landa kadi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu horugol ñande 10 jombente fa qala ɓe maki yukaffiru sanata almadiya ɗum noon kadi heefana e neɗɗanke on bakkatuji makko to soki hitande yawtunde nden wono wono yawmu ashura nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe iwu makka ɓe seeni madina ɓe tawi alyahudankoɓɓen no hoora ñallal ngal ɓe landi yahudu ko honɗum ɓe horantangal ɓe inni ko yawmun najja allahu azza wa jalla musa wa bani israila fihi wa halaka fir'auna wa qawmahu o ñallal ngal allahu azza wa jalla danduno annabi musa e banu israila o yawtini ɓe ka maayo o halki fir'auna yimɓe muɗum ɓen on satinelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko min ɓuri on handude e musa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hooyi ñallal ngal ɓe yamiri yo ngal hoore yo noon sahabaɓe goo ɓaɓe yinelaɗon hoori alayhi salatu wassalam ɓe maaki dhalika yawmun tu'azzimuhu lyahud ko ñallal ngal tawata yahud no mawnina ngal ono ardi noon ka hadis ibni abbas kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wonde la in ɓe maaki wa in ata al'amu lmuqbilu insha allahu sumna alyawma attasi'a ɓe maaki si tawi hitande arayne nden ari inchallahu en hooray ñallal ngal tawata ko jeenaya ɓangal watten ɗo ñallal sappa ɓangal linu khalifa alyahuda ɓe ndarinnoentano hawni hande nelaɗo alayhi salatu wassalam kana yukhalifu alyahuda fi jamii al umur kamɓe tigi ɓe qirri ɓe wi wonde hadha arrajul la yuridu hadha arrajulu an yada'a shay'an mimma nahnu alayhi illa khalafana fihi yahudi tigi qirri wono arti noon ko hadis anas ibni malik wonɗo ko sahih muslim ono enen hande yimɓe ɓen faami pinal ko ñentingol yahudi e nasara hande ɗuɗuɓe yimɓe sunna peeji fof no woodi kata ko yahudi e nasara ɓe itti ɓe juuɗe muɗum nono hawni idan sunna on koyo neɗɗo on hooru ñande jeenayi kañum may ñande 10 annon nelaano alayhi salatu wassalam ko ɗum ɓe makuno fii kala nden hitande ɗon tawano ɓe hari ɓe feƴƴini si tawi heɓali ñande jeenayi e 10 ɗetta 10 karmo koɓe go yaari ɗon no sellira lakin hadisaji arɗe ɗum ɗon le no woodi e karmo koɓe hadisi yaaruɓe wonde ɗe sella ala kulli hal e on tigi hooru jeenayi e 10 si woopimo jeenayi on o ɗetta 10 ɓe maki wa su'ila an sawmi yawmi l''ithnain kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam ɓe landama fi hoorugol ñande tenerre nden fa qala ɓe maaki dhaka yawmun wulidtu fihi ko ngal woni ñallal ngal mi jibina e muɗum ngal wa bu'ithtu fihi min nela kadi e ngal aw unzila alayya fihi maɗum wahyu tippina e hoore an e ngal ɗon ñallal ɗum woni ñande tene kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hoorayno ngal ɗo ñallal rawahu muslim ko ñallal ngal tawata kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe mawninno hoorugol ngal moƴƴa ko wona noon kadi ɓe hoorayno yawma alhamis ñande alhamisa o cheikh on jantaki ɗum non ɗon ono no tabiti hadis umma meɗen aishata radiallahu anha wonɗo ka sunan abi daoud ɓe maki kana annabiyu sallllahu alayhi wa sallam yataharra sawma yawmi l''ithnaini wa yawmi alhamis kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hoorayno ɗinno ndin hadis abi hurayra kadi wonɗo ka sunan abi daoud ɓe maaki wonde nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maakuno tu'radu al-a'mal fi yawmi al-ithnaini wa yawmi al-khamis ɓe maaki wa ana uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im ɓe maaki golleji jiyaɓɓen ko weeɓitanteɗi allah azza wa jalla ñande tenen e alhamisa ɓe watti ɗo mimmiɗo yiɗi nde golle ande weeɓitete ka allah azza wa jalla haramiɗo hoori idan yawmul khamis kadi ko sunna hoorugol fi kala cheikh on ɓe jantaki ɗo wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man sama ramadana
kala honɗo suumaye on handu timmi thumma yeso ɗum atba'ahu o jokkintini ndu kadi sitten balɗe 6 min shawwal immorde e juldanu ɗum kana o laatoto kanko neɗɗanke walla korka makko ko laatoto ka siyami dahari wana korka hitande nden fuu rawahu muslim e ɗum ɗo kanko neɗɗanke on si o hoori suumaye on haa gasi o watti ɗon balɗe 6 ɗen ndaren siyaq hadis o moƴƴa oɗon cheikh usamin ɓe waɗi ɗo istinbatu mo tawata ko sewɗo moƴƴa ɓe maaki wonde neɗɗo on sino ñawli e nder suumaye on si tawi o yoɓaali ko o ñawli kon o hoori 6 juldandu ɗum o heɓata moƴƴere landande ɗon ko be o yoɓa taw ko o ñawli kon kanko neɗɗanke on thumma ba'da dhalika non o watta 6 juldandu nun si o heɓa non ka siyami dahar e maaki sabu honnu ndaren hadis on ko man sama ramadana ay kullahu kala huruɗo suumaye on fof idan sonnajo sino ñawli ma goɗɗo no ñawliri sabu nawnare o yo eto o yoɓa ɗum ɗon tinna o watta noon 6 juldanu nun ɗo yo laaw sabu honnu e nganndi ñallal si on tigi hoori alal aqal ka Allah azza wa jalla o kontante balɗe 10 joni si tawi kanko neɗɗo on balɗe 30 ɗum ɗon si tawi hawri sowama laaɓiji 10 ko balɗe 300 6 on ɗa si sowama laaɓiji 10 ko balɗe 60 360 ko ɗum woni hitande nde amma woɓɓe goo no waɗira istidlal yimma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe maaki ɓe ñawlotono e suumaye ɓe yoɓi wo e sabbordu suumaye cheikh al albani ɓe maaki no selli kono yimma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe waɗi ta'lil ko fii honɗum ɓe yoɓayno e sabbordu suumaye ɓe maaki ko sabu sogolugol an e fiyakuuji nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗum woni ko naɓaynolan haa e sabbordu suumaye idan ɓe maaki mafhum hadis on ko holli ko si tawi mi alano ɗin sogolaji ɗon mi yoɓayno ka juldan famige ɓe maaki wa qala abu dharrin aray ɗo ɗe 6 ka juldanu neɗɗo on no wayde hoorde o jokkindira mo wayde sennude kadi non na forcé ko beetunde jokkondira wa qala abu dharrin amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an nasuma min ash-shahri 3 ayyamin 13 wa 14 13 و14 و15 رواه النسائي والترمذي بما كان أبو ذر نلانو عليه الصلاة والسلام بيامرنا من يومين هورو اندر لورو كالبال اتاتي من هورا سبوي اتاتي سبوي ناي سبوي جوي عندي كده دو يتي أيام البيض ndo kadi neɗɗo on si o hoori lewru kala balɗe 3 elano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɗum ɗon kadi ko kasiyami dahar ko wannoon si o hoori lewru ndun balɗe 3 haray moya si o hoori lewru ndun fof so tawi lewru ndun ko balɗe 3 laaɓi 10 ko balɗe 3 kontete si o jokkiri noon haa hitande nden timmi haray moya wa hooruɗo hitande nden nde fof mayre lakin ɗo ko ɓuri tun yiɗeede ko hoorugol ɗeɗo ayyamul beyd 13 14 15 kono no sellanamo hoorugol ko wona ɗeɗo wanno ari hadisi yimma meɗen aishata radiyallahu anha fewno oɗo sonnajo mu'adata al adawiya landinoɓe fi korkanelaɗo alayhi salatu wassalam ko ñalɗi holli ɓe hoorayno e nder lewru ndum balɗe 3 ɗin yimma meɗen aishata radiyallahu anha ɓe maaki kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam kana la yubali min ayyi al ayyami walla min ayyati al ayyami yasum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe haajatanoke wiwgol ko ɗo ma ko ɗo ɓe hoorayno tun e nder lewru ndum balɗe 3 lakin ko ɓuri moƴƴude kon koye on tigi eto fepponira e ayyamul beyd kono si woopiɗen ɗon hatta omo wawi hoorude balɗe 3 e nder lewru ndum ɗo ɓe jantanike en korkaji ɗi tawata ko yiɗaɗi hoorugol konnaɗi fo ɓe jantani en ɗo kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah ɓe jantanaki en ɗo fi balɗe 9 arane ɗen e nder lewru donkindu ɓe jantanaki en ɗum ɗon ɗo ko wana noon kamɓe cheikh on alayhi rahmatullah ɓe jantanaki en alhamdulillah ɓe jantanaki en kadi ɗuɗɗingol korka e lewru sabbordu suumayendu ko wana noon ɓe jantanaki en fi ɗuɗɗingol korka kadi e lewru jombentendu ɗiɗo fof nelaɗo alayhi salatu wassalam no tabiti e maɓɓe fi hoorugol kañum en ɗon ñalɗe
ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر أي بودتني أنه كان بشيخ قد دمبغل في هنو الأيام التي يحرم الصوم فيها لنيل دي توتا حرمي هورو والإمج إماكي ونهى ملان عليه الصلاة والسلام بهدي عن صيام يومين هورو والبلء يوم الفطر يند جلد سومي ويوم النحر يند جلد دونكين متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كم من لنا عليه الصلاة والسلام بهدي هورو والدنيا لأنه يهورو يند جلد سومي ما يند جلد دونكين نونكو أمر محرم شرعا سوهوري نيندن كرمو كوبي ماكي ستاوي كو نيالال ونو يوبودي o konta taake kanko neɗɗo on o yoɓi ngal ɗon ñallal ɓe maɓɓe no yaarima ɓe maaki wattude ɗum kadi o heɓa bakkake ko hoori konde ñalle ɗum waɗi neɗɗo no haani wattude ili moƴƴa sattere fii nafata hay huunde on noon ɗe nganndi no heewi ɗuuɗuɓe ɗo inneteɓe jango ko julde ɓe nawo enen ma min yalɗumen hoore ɓe jokka ɗon ɓe hoore wa qala ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikri llahi azza wa jal kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe haɗi kadi horugol ɗiɗo ñalɗi ayyamu tashriq ɗum woni 11 11 e 13 donkin ko wi'ana ayyamu tashriq karmo koɓɓe ɓe maaki ko li anna alluhuma tusharraqu fiha ay ala shams sabu tawde tebbeli ko ɓe hirsata kon e layyaji maɓɓe ɗi mbiyara ɓe weeɓita ɗum ɗon e hoore naange ngen tappa kañum tebbeli ɗin ɗi yoora fiyo ɓe heɓuno ɓe marira ɗi ko ɗum ɓe nani ñalɗi ɗin ayyamu tashriq ñalɗi liilugol tebbeli ɗin e ley naange ngen fiyo ɗi yooru ɗi heɓono ɗi marora ɓe maaki ɗin ñalɗi ɗon ayyamu aklin ko ñalɗi ñaamugol wa shurbin e yarugol wa dhicrillahi azza wa jal kañum ma e jantagol inde allahu subhanahu wa ta'ala rawahu muslim idan ɗiɗo ko ñalɗi ɗi tawata ko gasata e majji ko ɗiɗo piiji ko al aklu wa shurb wa dhikrullah e hadise gooɓe maaki kadi azabh neɗɗo mo tata o hirsali layya makko on ñande juldere nden o waawi hirsude e nder ɗiɗo ñalɗi ono ɗum ɗo nda fof woni ko harminana horugol e ngal ɗo ñallal bal karmo koɓe bo maaki ɗum ɗo harma ngal ɗo ɗiɗo ñalɗi horugol ɓe yaari wonde aña woɓɓe goo yaari wonde harbo on no woodi ittintinanaɓe kono ardi noon e hadis maɗum athar wima meɗe aishata radiallahu anha e abdullahi ibni umara radiallahu anhuma wonno ka sahihu lbukhari ɓe maaki wonde lam yurakhas fi hadihi l ayami ay fi ayami ltashriqi an yusamna illa liman lam yajid alhadiya on neɗɗo mo tawata ko mo heɓaali hadiye mo waɗɗi ɗum hadiye ka o yehi ka hajju makko ɗon o heɓaali kanko himo newinana horugol ɗen ɗon balɗe tati ɗe andi mo mari balɗe 10 hooreteeɗe mo mari hooreteeɗe 3 ayamin fi lhajji wa 7 ida raja'a tilka 10 kamila jon noon madama o gayni hajju makko on kanko neɗɗon ɗen ɗon balɗe tati mo waawide horude ɗon so yiltitike noon arti ka makko hoora balɗe jeɗɗije luttuɗe ɗen amma ko wona on ɗon harayno haɗa kanko neɗɗanke horugol e ɗin ɗum ñaldi woɓɓe yaarino harmi woɓɓe yaarino aña ala kulli hal madama ko nahyun min annabiyi sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo on ko o yamiraɗo ɗoftagol ɓe wa qala la yasumanna ahadukum yawma aljumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu ono muttafaqun alayhi min hadisi abi hurayra kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yasumanna ahadukum wata hay goto e moɗon hooru yawmal jumu'ati ñande juma illa an yasuma siwanande o hoorata yawman ñallal qablahu ko atti juma o woni yawmal khamis aw yawman ma o hoora ñallal ba'dahu ɓaawo juma o woni yawma assabt no ɓe nganndi ɓe arno ɓe tawi sonnajo maɓɓe o yumma meɗen juwayra tawi ɓen no hoori ñande juma kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe landiɓe si ɓe hooruno hanki ɓe maaki ɓe hoorano ɓe landiɓe si ɓe hoora e janngo ɓe maaki ɓe hoorata on saati ɓe yamiri ɓe wonde yo ɓe taju ɓe maaki noon ta goɗɗo e men hooru ñande juma tun tawa hoorata ñallal abtu ɗum ɗon walla ñallal ɓaawo ɗum ɗon
idan ɗum non ko haana wattoyde yili e muɗum moƴƴa kono jeyaɗo e ñallal ngal ɓe jantaki e muɗum kamɓe cheikh on taalla hiɓe yaari e karmo koɓe yaaruɓe ɓe wonde ngal ɗo ñallal no dago ka ngal hoore bi mufradihi ɗum woni yawma sabt andi no woodi no ari hadis kanelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la tasumu assabta illa fima fturida alaykum wata on huuru asewe on tun siwana konko tata ko farlaɗum e dow moɗon woɓɓe sellini hadis o woɓɓe loyni mo karmo koɓe ɓuyno loyni hadis o huy wona imam abu dauda en imamu maliki en kadhalika cheikh alislam ibn taymiyata ɓen non fof no yaari hadis on no loyi wona cheikh al albani en e karmo koɓe goo ɓe yaari hadis on no selli ala kulli hal wona imam ibnu qayyim al jawziya kamɓe ɓe yaari noon fayda ala ko ɓuri lafede ɗum ɗo ɓe maaki kamɓe ɓe jaɓi hadis on ɓe tabintini mo ɓe maaki ko woni tun ko haɗa horugol ñande asewe on ko si tawi ko kanko tun amma si a hoori ñallal ado makko ma ñallal ɓaawo makko ɓe maaki ala ella ɓe hawtindiri e oɗo hadis arɗo ɗo elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki waton hooru juma tun sinayon hooru ñallal ado juma on ma ñallal ɓaawo juma on ñallal ɓaawo juma on ko ɗum wonta to asewe on ka idan holli wonde naafilo no hoore ñande asewe ko woni ko si tawi kañum tun ko haɗa kon awa haray ko si tawi ko kañum tun ɗon kadi no woodi tanbihi mo watten ɓe nganndi no heewi ka asewe arata hawrondira e yawmu arafa woɓɓe go yaara wonde ɓe hoorata to ɓeyna si ɓe hoori ɗon ara ɓe hoori yawma sabti bi mufradihi woɓɓe go hoora ɗon e hoore muɗum wona cheikh al albani kamɓe ɓe yaari wondema yawma sabti hooratake be mufradihi haysi ko on ɗum waɗi amma kermo koɓe buyno yaari surtout ɓe tata ko ɓe wuuri duɓen hannde sifa onno woɓɓe e maɓɓe feƴƴini sifa cheikh ibni bas en cheikh useymin en woɓɓe maɓɓe no wuuri sifa cheikh fawsani en e ko nandi e sifa maɓɓe ɓe maaki mo hoori ngal ɗo ñallal ko arafa o hoori wona sabtu o hoori ko arafa o hoori wona sabtu o hoori ɓe wi hay sinelaɗo on haɗi horugol yawma sabti bi mufradihi hara ko naflan o fii hon ɗum o sabu ko ñallal ngal tawata yahudu no mawnina ngal fiita neɗɗo mawningal yo noon an sababe ko horanɗa ɗon kon o fii ko arafa wana fii ko sabt no waywa mo naatika juulirde ɓaawo alansara himo haɗa kanko neɗɗanke on naafugol ɗo yo nangen mutuka kono si o naati madama no imo landa kanko neɗɗo on waɗugol tahiyatal masjid si o naati o juuli ɗen ɗon darɗe ɗiɗi ko sabu woni ko juulinimo ɗen ɗon idan naafi tun naafugol ɓaawo alansara ma hakkunde alansara e nange mutude balko naafinimo ko sabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ida dakhala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn idan ko ɗum ɗon o wari non haray neɗɗo on ko yo hooru arafa on si o feppodiri ngal ɗo ñallal o anda wonde kanko na sabtu o hoori bal ko arafa woni ko o hoori ɓe iwi ɗon kamɓe cheikh o rahimahullah ɓe ari jantanagol en fiyake fadlu siyami ramadan wa qiyami ramadan wa fadlu kadhalika qiyami ليلة القدر بماكي وقال أي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بماكي كم بين الأدعاء صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان كان هور رسومي إيمانا جويك أهوري لكو قمدنغل فدورك الله عز وجل فودي كون أنك أهورو وقمدني وانك الله عز وجل فرلي إذو مكو واحتسابا كان يما يحبي تقول براجي دينك الله لا أقول مؤير دينك الله نابقنغو غفر له كان كونك أيافانتي ما تقدم من ذنبه بكتوجي مكو دي تواتكو أرديدي تسوكيدي ومن قام كالعون داريدو كدي رمضان سومي بمعنى داريدو نافي انر سومي كانكو نتو واري او جوكي نافي لوجي دي جمع انر سومي او نافي دي إيمانا واحتسابا كقوم دينغول وانا جانتوك لنانن نون eka laɓɓinangol allah azza wa jalla ɗaɓɓa baraji ɗin ka makko gufara lahu ma taqaddama min dhanbi on waɗi ɗo
جمع المهاني وتديني موجة نلال عليه الصلاة والسلام بماك من قام رمضان بما كان من قعد رمضان ما دم من جلس رمضان بما كان أن جودي دو اسوما بما نارك جولير دي جو دابل بماك من قام رمضان كون جغ يمبي أرتا بجودو فايدا يركو نافتي كون فوب خاص يوتوي كشافي ويتر بي إمونو بدار يلو بسارة والو لولو هاوني yimbe go tawa ko wonɗum woni sababe ɗen ko si ɓe ari ka huntagol ɓe ndaara e mone ko ɓe ñaamali kon gila ka fajiri haa ka futuro ɗon ɓe haɓɓito ɗum ɗon fof ko be ɓe itta on moneno ɓe aroya noon ta ɓanndu ndum no teddi tawal hiɓe loyi ɓe ara ɓe daro seeɗa tun ta darota ko ɓe jooɗo ɓe anndalle hoore men neɗɗo jooɗiɗo juuli tawi o ala ngan to lahu nisfu salatil qa'imi ka ko feccere julde on neɗɗo dariɗo o mari ɗen noon ko an anndi sahaba ɓen kamɓe wakkilare maɓɓe nden no tiiɗuno moƴƴa lare hudayfata bnil yamani ñande ɓe tawno nelaɗo alayhi salatu wassalamu no naafa ɓe dari ɓe habbiri ɓe dari takko nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on jangi fatiha gayni ɗetti bakara hudayfa ɓe maaki mi tanƴini nelaɗo on daroyto alayhi salatu wassalam ka aya temedere ayi tanƴinare maɓɓe nden ka yehi ɗon taw tuma ɓe timmini aya temedere si ɓe waɗa ruku ɓe maaki men ari haa ɗon ɓe feƴƴi ɓe timmini bakara few meɗen dari ɓe gayni kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ɗetti kadi nisa ɗon kadi mi habbitiɓe ka aya temedere ɗon kadi ɓe yehi ɓe timmini ɓe gayni ɓe ɗetti ali imran mi habbitiɓe ka aya temedere ɗon kadi ɓe yehi ɓe timmini hudayfa ɓe maaki tawi kadi kala ka ɓe hewti ka aljanna wowlaafi mum ɓe daroto taw ɓe toro allah azza wa jalla yo okkuɓe aljanna laaɓiji tati kala ka ɓe hewti ka yiite wowlaafi mum ɓe daroto taw ɓe taƴa janngingon ɓe toroyo allah azza wa jalla danduɓe yiite ngel laaɓiji tati on tuma noon si ɓe waɗi ruku hudayfa jooɗano ki fiw koni ɓe juulir ibne masud ɓe maaki mi juulno ɓaawo nelaaɗo alayhi salatu wassalam hatta hamamtu bi suu'in mi himmani waɗugol bone ɓe inni sallaytu maa annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa atala alqiyama hatta hamamtu bi suu'in wondi ɓe ibne masud ɓe maaki maada hamamta ibne masud ɓe maaki hamamtu an ajlisa wa ada annabiya sallallahu alayhi wa sallam qa'iman adda dhalika amran su'an ɓe maaki min juulduno e nelaɗo alayhi salatu wassalam nin e maɓɓe ɓe juutini jumle ɗen haa mi eɓɓi waɗugol hunde bonde wondi ɓe maɓɓe ɓe maaki ko mi eɓɓunoɗa ɓe maaki koye mi accu nelaɗo no dari mi jooɗo enen ɗo on tigi juulay seeɗa ni ɗum jooɗo pisam woɓɓe goo wure hay na jooɗagol sitta jooɗi ɗon continue julde nde o heɓay nisfu salatil qa'im woɓɓe goo ko ɗon woni salminde yalta ka yaasi yara ataya inna miɗo ɓeydude énergie bako piiji hawniɗi si a ari ko julde arɗa man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi ɓe maaki wa man qama laylata alqadre kala on kadi dariɗo ñande laylatul qadre ay fa ahya al layla si innama qiyamu on ɗo mana mum wona juulugol ngol tum wurnitugol jemma on no mari noneje no e muɗum jangugol qur'an no e muɗum jantagol inde allah no e muɗum juulugol yon noon wona sonnaɓe ɓe tawata ɓen ko sonnaɓe wona fiiliɓe ma ɓesiɓe par ce que buye maɓɓe si tawi hawriɓe heeɓi on ella ɗon ɓe sikka hande kadi kamɓe laylatul qadri on laawike ɓe laaha no woodi moƴƴereji buyɗi watta e nder laylatul qadri o on sonnajo ɗon mo wawi jantade inde allah azza wa jalla ka o woni ɗon ɗin azkarji ɗo yona mo wawi rewtade darsuji makko e bindi makko ɗi o janguno ɓalkarmo koɓe goo no yaari wonde no sellanamo jangugol hay qur'an si tawi o yaari on ɗon mazhabu o wawi jangude qur'ana e nder jemma o idan o heɓay ɗin baraji ɗi tawata ko baraji ɗaɓɓaɗi ɗin ɗon aray o jokkali walagol ngol tun e nder jemma on o fuu makko aray laylatul qadri o hiɗen andani hoore meɗen ko e nder balɗe sappo sakkitoroje ɗen woni ko nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri e ɗaɓɓito ɗum kadi ɓe tindini en e fuujuɗe ɗen idan haray na ñallal gotal imam malikin ɓe maaki allaylatu tantaqil jemma on o eggay nde hitande ɗo no wawi wonde ñande nogay e goo hitande arande nde wona ñande nogay e jeɗɗi hitande hikkande ɗon nde wona nogay e joyi ko eggowo ɓe maaki wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ya'takifu al-ashra al-awakhira fi ramadana hatta tawaffahu Allah wa i'takafa min ba'dihi azwajuhu muttafaqun alayhi
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أرى كم بشيخون كبناتني قدام مغالفيا كالاعتكاف في أفنا غونغر عندي نندو هون نتاتا كديكو ديوال واتينغال اندر سوماي اون ديوال غال تواتا بمعنى هنغال سننا اندر سوماي اون تواتا كوكو تنتنا سوماي اون تو واتي كونو كو دون بوري سنة بوري تنتي سينما الاعتكاف معنى مود اللغة كلزوم الشيء وأطلب هون بيتي الاعتكاف ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إنما اعتكف على الشيء ولا على الأمر أي لزمه. أما اصطلاحا إنما الاعتكاف كرمكم بماكي كلزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ويوغل دوم وإجولر ده في تفتقل الله سبحانه وتعالى ولن يتي الاعتكاف أنه هنا شرعنا لتواتك هاي الشريعة دي يوتنو بيونا زمن النبي إبراهيم إن هاي بأن راود بالاعتكاف كجولر ده الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إذا نقول زمن ما بورينوم اعتكاف كجولر ده الله عز وجل. كذلك نلانو عليه الصلاة والسلام ونيوم من عائشة بماكر نونيو حديث نلانو عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر بل صف سكي تروجدين اندر لو رسوما ينو بورين اعتكاف امجد ودو بري سنة بري تنتو دي نسلا نو وادغول انيال دي لوتو دي دين اندر هيتان دين اعتكاف كندر جولر ده ستاي ندو ادي وادي او براجي دين باذن الله عز وجل. كان يقول اعتكاف خرينو ماري شرطيجي نانت فالا دو وريت اعتكاف شرطي أرانو وأن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا ويون جلد الاعتكاف لا يصح من الكافر شرط دي مو أن يكون مميزا يعني البلوغ ليس شرطا لكن التمييز شرط بيقول كو بيون تيجي هلي في اوي ونو تمييز اون كانيون نون كو شرط سينما تمييز معنى مونون كارمو كو be maki sinu tamyiz ko kahitande jedda bere fay ko gum hebali duubi jeddi kanko o watta i'tikaf ila ko hebi non duubi jeddi hay so helli faaka o wada i'tikaf sharti motawata ko tammo on ko on do woni al-aql sellugol haqqille den la yasihhu min al majnun sellata e neddo motawata ko neddanke feetude odo woni sharti arano mo karamo ko en janti sharti dimmo on ko anniya e bugol anniya on si on dige baali anniya onati e mudum andi goddo no nata ka julirde do masalan tawa kanko neddo be yaltini mo ko lozi don ba ko setejo o ara ka julirde mo jogi don ko makko o wala don ha weta bimbi odo wadi itikaf o wadali ga wadi anniya laado شرط تمون أن يكون المسجد أن يكون المكان مسجدا ويتونك كوقت اعتكاف دون هرق جولر سلمتا وأقول هرنا جولر الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وجولر لو نون أقول سلو دي كونغو دي كرمكو بنكو جولر دي nde tawata ko juulerde juuletede julde jumay mum to wodi karmo ko be yaruɓe sina juulerde den tati gasata wala cheikh al albani alayhi rahmatullah kamɓe ko ɗuɓɓe yaari masjidul haram masjidul nabawi e masjidul aqsa ala kulli hal yewtere nden no ɗuuɗi e hedde masala o kono wala cheikh ibni bas e cheikh usamin ɓe maaki ko ɓuri sellude konko e juulerde nde wonu masjid hara tusalla fihi aljamaa julde jama julete mun amma salatul jumu'a no wodi kadi waduɓe on shart ono kamɓe ɗa ɓe maki wonde ko ɓuri sellude konko e taw julde jama nden julete ɗum wono ko wonande on neɗɗo mo tata no waɗɗimo julde jama siko sonnajo kanko hay si woni tun julirde si julde jama ala e mayre kanko no sellanamo waɗugol i'tikafe mum amma on mo tata no waɗɗimo julde jama de andi i'tikafe ko sunna julde jama ko wajib farida ka idan sellantamo yeebugol faridda on sabu sunna ko waɗi si ɓe inni kanko ko be wona e juulirde nde tawata ko nde jama juulete e muɗum si juma o hewti haray mo newinana yaltugol yaha o juula juma summa bada dhalika yarji ila almasjid
sharti mo tawata o shartinayamo on ko on ɗo woni juulirde nde wonu juulirde ka jama juulete amma sharti mo tawata ko sharti juwaɓo on ko ɗum woni alkhuluwu min alhadath al akbar taw kanko neɗɗan fe on himo yeewi few e ko wiyete kon tayre jande ko waɗɗintamo longal si ko gorko yo waɗɗi longal ko yo looto si o naata si ko sonnajo waɗɗike mo longal masalan wana janaba wana ƴiƴam fi lordu ma ƴiƴam ɓesugo heɓimo kanko sellantamo yawgol waɗa itikafe mo wondi e ɗum ɗon so tawi mo wondi e ɗum nayo yawka juulirde si heɓimo tolle kanko ko yo huutu amma so tawi ko janaba heɓimo mo wawi lootade hurgoji juulirde ɗon si tawi no newo ma hoota ka makko o looto o yiltito o arta inan ɗiɗo shartiji ko ɓe neɗɗanke on o ayni kadi o anda noon wonde si o naati itikafe kadi o naadimo ko rewgol allah azza wa jal on noon ko wiyaɗen ko lusumu masjidin li taatillahi azza wa jal ko ɗum adduma ɗon ko tertimma yaasi on to ko fiya arrewa allah azza wa jal idan ko yo neɗɗo on duumu e ɗum ɗon jokka janngugol e juulugol ko nandi sifa ɗin piiji amma argol jooɗoɗa fonta téléphone muɗum e connectagol ɗaɓɓita ko fewndi ari naw ma jooɗoɗa waɗa réunion e fuɗɗo yewtude ko feƴƴata ka yaasi ɗum ɗon ko hunde nde tawata kañum e itikaf o yaadata kañum e itikaf o yaadata ɗum woodi piiji kadi ɗi tata ko bonnayɗi e itikaf neɗɗanke o piiji no woodi bonnayɗi e itikaf makko masalan ana sonnajo no jantoten noon ƴiƴam faridda ɗan si ari e makko ma ɗum o jibini haray itikaf makko on ɗon hannde kadi gasantamo ko yo yeltito o yaha yer noon ko waɗi ko allah azza wa jalla yoɓa e muɗum ɗon kono hannde kadi ko yo yaltu o yaha wona noon neɗɗo si waɗi ridda o yaltika islam kanko neɗɗan ke on haray itikaf makko on boni ɗum kadi ko yo yaltu o yaha ko wona noon alkhuruju min almasjidi li gayri haaja yaltugol ka juulirde yaha nokkugo tawana haaju masalan yaltugol yaha o andi balon no suweede hara ko yiɗuɗo balon moƴƴa o andi kiyo suuno ka binde juulirde o yalta o yaha ɗon fi daarugol ko hombo gañi ɓe wi ɗum ɗon kadi bonnayi itikaf makko ɗin ɗum piiji ko nandi e sifa ɗin ɗon woodi piiji ɓuyɗi tata ko bonnayni itikaf kañum neɗɗanto idan nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi ɗum ɗo wa atakafa min ba'dihi azwajuhu sonnaɓe maɓɓe ɓe ngani ɓe wanno itikaf ɓawo nelaɗo alayhi salatu wassalam idan sonnajo on no sellanamo waɗugol itikaf lakin bi shart sina o jombaɗo koyo bi idni waliha si tawi ko o jombaɗo ko bi idni zawjiha ɗum kadi arayi mo ɓorni coñci ɗi tata to coñci ɗaɓɓaɗi ɗi muttafaqun alayhi wa qala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كم بين الله عليه الصلاة والسلام بماكي وند سود حقا تاكي في ستغل يها نكو متوتا نكو أيكو في مونينغول نكو hertinana nokku on teddungal ngal sharia on hertinanaali nokku on si wona e ɗe ɗo juulirɗaaje tati mana muɗum goɗɗo innataɗo wonde mi nani faysal ko juulirde janɗunde moolanande o inmo labe ɗo o seto ɗo haa kona kirfiitum juulugol e nder faysal andasino fama par ce que nde juulirde ɗo ka wonden ɗo mo juuli ɗo e mo juuli faysal baraji ɗum fuu ko gootu ala ko inneteɗa ko faysal ko ndemburi janɗude konakir ɗo ma ko ɗo ko laɓe lalala ko wona noon kanko neɗɗanke on immotako ɗo kadi o yaha wona makka o ɗaɓɓa juulirde goo e nder makka ɗon fi juulugol e nder nden ɗon juulirde haranaka masjid alharam ko wona noon e nokkeli heddiɗi ɗi immagol inna yaha ɗo ko qaburu waliyajo wonɗo miɗo immade gila konakiri yaha e nden nokkure ɗon fi juuragol on ɗon waliyajo sharia jaɓataɗum ko be kanko neɗɗanke on tawa na ɗum ɗon immini kanko neɗɗo on sellantamo yo haɓɓu sawdu fi waɗoygol dewal e nokkure siwana e ɗiɗo ɗi tawata ko ɗeɗo juulirɗe tati aray sahabaɓe ɓe ɓe yahayno hedde Filistin ko heewi ɓe yaha ka masjidul aqsa ɓe anduno annabi ibrahima alayhi salatu wassalamu ko toon surra kono ɓe yahatano waɗugol annabi ibrahima ziyarata ko ɗum ɗum immini ɓe yehi haa to idan neɗɗo on ko be o watta yile sifa ɗin ɗon peeji si tawi a haɓɓay sawdu fii mawningol nokkure heɓa baraji e mayre ko be habboɗata sharia on no dottanma ɗon no toɗɗanima nden ɗon nokkure
ɗum kamɓe cheikhon ɓe faala en ɓanginanɓe ɗo idan masalan wona hoɗɗo wona tata ɗo joni o inna nde ɗo juulerde ko to sokere ni min naɗo mi watta itikaf o yoɓa ɗo paasi o yaha ha konakiri o enna ko faysal waɗoyte itikaf baraji ɗin ko ton mawni ɓuri ɗo o ɗum ko biɗano ma o yoɓa ɗo paasi o yaha ha kolo maka markage o enna ko ɗon woni ko waɗoyte itikaf ɗum ɗon ko hunde nde tawata mawningol ɗum ɗon immoɗo yaha ha ɗon ko hunde nde tata ko lundinde sharia islam famike amma si koye saare wotere nden tana yoɓugol sawdu tana setew ɗum ɗon ko an suboto koye juulirɗe honde yaata kono si tawi hawri koko limante setew aray sellanta neɗɗanke on nde o waɗa ɗum ɗon koti noon koye juulirde woni yaade ma koye kaburu goɗɗo ma koye nokkure nde tata ko mawninane haray yewtere nden nde juuti moƴƴa ndaray o daroroɗen ɗo inchallahu azza wa jalla hada wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yawmi ddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal